Karibuni tena wandugu watazamaji na wasikilizaji wa radio television Ngyoku. Au mnaowaona hapa ni wazalendo ambao wanavalia mavazi ya vita na wako tayari kwenda kupigana vita. Wanakuja leo kupokea msaada kutoka kwa wazalendo mahali ambapo walijisikia kwamba ni sherti wasaidie watoto ambao wamejitoa ili tusinyang'anyiwe nchi na hawa Wanyarwanda, na hapo wanapata chakula, maana walisukuma saki 300 ya unga, wanasukuma audio, yani walituma godio, hiyo viato vya baridi vya mvua 200, na vile vile wanatumia vifaa vya uhusiano pamoja vile vile na maharagwe na chumvi na mafuta. Na hapo wandugu wasikilizaji wa radio television Ngyoku, tunawapa magodio, hiyo viato vya mvua ambavyo kwa hakika hawakukuwa navyo, maana wazalendo wengi wako wanapigana na yebo, wanapigana mapapa, maana ni watu ambao kwanza hawana pato, ni maskini na hawana tegemeo la mshahara na ni shida. Baada ya hapo wakapewa vyombo vya kuzungumza, yani mamotorola. Ni wa vijana wetu ambao wanajitoa, lakini hakuna communication, na wanapokuwa wakitumikisha simu za mkono na hao wauni huwa wanalipa hizo kampuni ambazo zinatusaidia kuzungumza wakate mawasiliano, yani connection na katika rezo na katika, na mara walikuwa wakishindwa na vita, na baada ya hapo wanapokea unga, na ilikuwa ni vikundi kwa vikundi, yani vikundi vingi vya wazalendo walipata huo msaada wa sake za unga pamoja na vifaa gisi mulivyoona, na wakashukuru sana tena zaidi baada ya kupokea huo msaada. Vile vile kuna kundi ya wakina mama ambao na wao walisema hapana, tutarudi nyuma. Wakina mama wa hapa na pale, na wao walisema ni sherti watoto wetu wapate msaada. Vile vile hawa mama walijitoa kabisa kutuma msaada hao kwa wazalendo, na huo msaada ulisaidia sana. Walituma masahani, maana wazalendo walikuwa wakipiga chakula na wanapatia watu kwa mikono, maana hakuna masahani ya kukulia porini, watatoa masahani wapi? Na vile vile wakawapatia matorch za kuonesha mwangaza, na wakawapa vile vile chumvi, wapate chumvi ya kutia kwenye mboga. Na ni vizuri zaidi tena zaidi wandugu zetu wasikilizaji wa radio television Ngyoku, tusisahau kusaidia wazalendo wetu. Hapo wanapokea matorch, hizi ni torch za usiku, wanapokuwa wakitembea ni sherti walete mwangaza, ni torshe za kusaidia kabisa. Hawa ni wamama wanaoishi hapa na pale, na vile vile wazalendo wanapokea baada ya kupokea hiyo matorch, hiyo kundi ya wamama ambao wako hapa na pale, baada ya hiyo wazalendo wako wanashukuru, maana kuna wakati walikuwa wanatembea bila hiyo ni masani za plastiki ambao wazalendo walikuwa wakikulia kabisa hakika, maana mimi niko na wao porini, ninasema kitu ambacho mimi ninajua. Hapo wanapokea masani, maana hizo sani zilisaidia sana tena sana wamama. Mungu awabariki. Wazalendo wanapokea hizo sahani za chakula, angalau ni ndogo lakini zitasaidia, na hiyo ni shukrani tena zaidi kwa wamama wazalendo hapa na pale walitoa huo msaada, na ni baraka tena zaidi. Baada ya hapo wakapewa hizo ni masahani ambao walikuwa wanapewa, na ni shukrani kuona wazalendo wanapokea msaada kwa vikundi viwili tu, na vile vile vikundi vingine tutaendelea kuwajulisha. Hiyo ni mahema mabash, wazalendo wanapokea mahema mabash kutoka kwa wakina mama
wako hapa na pale, na ni sherti tuzidi tena kuwashukuru au wakina mama ambao hatutataka kutaja majina yao, lakini tayari wamejua kode yao ni wamama wazalendo wa hapa na pale. Baada ya hapo walipewa vitu vingi. Ni kusema, wandugu wasikilizaji wa Radio Television Ngyoku, hiyo unaoona hapa ni chakula ambao watu walitoa ili kupatia wazalendo. Sisi tunapinga mipango ambao guvernema yetu iko nataka tusipigane. Hiyo ni saki ya chumvi, maana walikuwa wakikosewa chumvi na wanapokea hizo chumvi ili wapate kutia kwenye mboga wapate kutumia. Shukrani tena zaidi kuona wakina mama, na nyinyi munaweza fanya vile, munaweza changa, munaweza tuma, namba ziko hapo na itakuwa vizuri sana. Wanapokea unga wa wakina mama. Hiyo ilikuwa unga ya mbele, ilikuwa ya wazalendo wanaume. Hiyo sasa ni wakina mama ambao na wao vile vile walitoa unga wao kupatia wazalendo. Tunaposema wazalendo mupigane, mufanye hivi, tukumbuke ya kwamba wanatumbu, na tukumbuke vile vile wanaweza choka, wanaweza pata dawa, wanaweza pata chakula, wanaweza pata hema, wanaweza pata vile vile sukari, wakunywe kawa. Yote ile inaleta nguvu. Wazalendo wanapojikuta wamepata misaada kama hii, wanasema kumbi tuko pamoja na wandugu, na wanajitoa. Kwa hiyo na nyinyi msikose kutuma kama hawa wandugu ambao walileta. Hiyo si ni kundi moja tu, lakini kundi zote zilipokea. Asante na shukrani kwa wandugu wote.